Kgotso weso, dumediswa ke Kgotso Moabi. Ha re tswele pele ka thuto ena ya mefuta ya phuputso eo re tsepameng hodimo ha metheho ya yona. Mme ha jwale re ntse re tadima mantswe, ditheme a hlahang ka hare ho thuto ya mefuta ya phuputso. Mantswe kapa ditheme ao ka bona e leng thuto e ikemetseng, e hlokang ho utlwisiswa. Ha jwale re tadimme qhoku ya post-structuralist Jacques Derrida ya re bontshang na mohopolo, concept, mohopolo wa puisano e leng communication, na ke mohopolo o sa kopanang e leng incoherent concept. Wa re bontsha na wa ho kopana jwang, jwalo ka ha tiisa a re le mehopolo yohle ha ya kopana, e incoherent. Jwale ha jwale re ntse re sheba puisano, mme re ne re le karolong eo re shebang tlhaloso ya puisano ka economic le ho thula thaba, aporia, ho bitswang bophetheho kapa mokwallo. Tlhaloso ya puisano ka economic le ho thula thaba, ho bitswang bophetheho kapa mokwallo. Ka Senyesemane ho thwe ke the economic definition of communication and the aporia of totality or closure. Hape ho ka thwe re ka re the economic definition of communication, kapa re re communication as a restricted economy. Communication as a restricted economy and the aporia of totality or closure. Jwale ya ba re ha re hopotsana ka tlwaelo, re ka hlalosa puisano ka economic ka hore ke boemo bo etsang puisano e etsahale ka ho phethahala. Ke boemo bo etsang puisano e etsahale ka ho pheteha, e leng repeatability. Ke ho bolela e be ho phetehang ka ho tshwanang, e leng sameness. Ya ba re sheba molaetsa, ra re molaetsa e ba na wa pheteha hore ebe ke molaetsa o buehang. Ho hlakile tlhalosong ena, melaetsa e utlwahalang e hlakileng ke e felang e hlakile le ho kopana. Ke melaetsa e felang e hlakile le ho kopana, mme e ba e kenella lethathamong la mantswe ho etsa moelelo o le mong o utlwahalang o hlakileng ho seng ho setseng. Haeba ho jwalo, ho bolela ha o fumana molaetsa o jwalo, o na le lethala lohle la molaetsa, ha ho hong ho setseng ho patilweng, empa seo se bonang ke seo o se fumanang. Ya ba re sheba MOI, e leng sender. Ha ke ngola kapa e le nna ya buang molaetsa pele ya reng ke ho bolela ho jwalo, ke a dumela, ke a tiisa, ke a elellwa, ke a hopola. Jwale ke fetoha ya buang molaetsa kapa ya o qapang. Ka e leng yes, ya pele ke ho tshepisa, molaetsa wa pheteha, mme e fetoha ya nnete ha ke bua ka ho itlama. Mona re ka hopola batho ba ikanang ditlamong tsa lenyalo. Ka ho tshwana, e leng yes ya pele ya ho tiisa ke tshepiso ya ho pheteha, e leng repeatability, e tswang
ho mmui. Ke ho bolela wa utlwa na molaetsa wa ka hore ka ho mmuiswa o lokela ho pheta ho tshwanang hore ebe molaetsa ke molaetsa, ebe molaetsa o phetehang, o repeatability. Yaba re sheba mmuiswa e leng receiver, mmuiswa. Ha ke kgwaritsa kapa ke tekena, hona ho ka Senyesemane leng counter sign, jwalo ka ha motho a kena ka bankeng, jwale enwa e mong a sign-a o amoetse cheque, o inkile e le jwalo ka ha e le jwalo, ha hona ho wa o eketsang, ha e fetole, ha a tlose, ho sala ho le ka tsela e jwalo. Jwale ha ke kgwaritsa kapa ke tekena, ke etsa counter sign, sengolwa ke re e ya bobedi, e leng yes ya bobedi, ya ho hlokomela jwalo ka ha mmuiswa a etsa, ke e ya bobedi. Ka e ya bobedi ke re ke a pheta, ke utlwisa molaetsa, mongolo molaetsa wa hao ke a utlwa, ke utlwisisa molaetsa hantle. Ka tsela ena molaetsa o phethehile, ho bolela repetition has occurred, molaetsa o phethehile, mme molaetsa ke o amohetse, o amohetswe molaetsa. Jwale yaba re tla ntlheng eo re ne re so fihle ho yona, e leng ya ditsheho eo re ile ra e tadima videong e fetileng. Ditsheho e leng laughter. Ka ditsheho, Jacques Derrida o bua ka ditsheho tsa monghadi tse tswang ho mmui ka mokgwa wa economic wa puisano. Mmui o na le matla ohle hodima mmuiswa ho latela hore ya mmui ya pele e etsa mmuiswa ho kopitsa ka hore e leng ya bobedi o utlwile molaetsa ka hohle. Ka hona mmui o kgolwa a re molaetsa wa hae o amohetswe ka kgodiseho yohle ho ona. Ka mokgwa ona wa puisano ho tla kutlwisiso e reng ho pheta molaetsa ho phethahetse, moo ke nang le monahano o itseng, ke o bua ho wena, ke o fetisa ka motjha o itseng, mme jwale o ba le se tswang monahanong wa ka monahanong wa hao. Sena e tla be e le tsela e phethahetseng ya puisano. Hona ho bolela o tla yo bua taba e tshwanang ho ba bang. Jwale mothating mona tsohle di phethahetse ka ho pheteha, ha ho siyo, molaetsa o felletse, ho bolela mathathamo e leng ohle a mantswe a tsamaya hantle. Ho hlokwang ke ho eketsa ka ho hlakisa le ho kopitsa kapa ho pheta, ka ho hlakisa le ho kopitsa kapa ho pheta. Ha ho hotjha ho ka etswang, empa ha rona ke ho tsebisisa se seng se le teng. Ke tsona ditsheho tsa monghadi tse bolelwang. Ke sona sena se hlaloswang ka ho thula thaba ha bo phetheho kapa mokwallo, hobane tsohle di phethahetse, ha hona ho siyo, molaetsa o fihlile ka tsela e neng e lebelletswe, o kopiditswe, ho phethahetse, ke mokwallo, ke closure, re kwetse tabeng. Jwale re ka re etsa setshwantsho monahanong wa hao ha puisano e phethahetseng e ne e le teng. Etsa setshwantsho monahanong wa hao ha puisano e phethahetseng e ne e le teng, moo motho e mong le mong a neng a ka e ba le monahano o tshwanang, e leng sameness ya ne re buileng ka yona, o tshwanang hantle le wa e mong. Etsa setshwantsho seo. E ne e tla be e le bophetheho ba puisano, empa le ha ho le jwalo, bothata e ne e tla sala e ntse e le batho ha ba phethahala puisanong.
dintho tse phethahetseng ka ho kopiletsana ke di-computer. Hobane ha di lebale, ha di fellwe ke bohlale kapa ho ba le maikutlo jwalo ka motho jwalo jwalo. Jwale ha re kene ho thula thaba ntse re le tlasa tlhaloso ena ya puisano tlasa economic. Jwale re dira bua ra re hape ke hong re tlo tla re sheba ho thula thaba e leng aporia, ho thula thaba. Jwale re etsa setshwantsho monanong wa hao ha ene eba re ka kwetlisa menahano ya rona hore e phethahale ka ho buisana. Jwale re ntho e sa tlalang e ne tla etsahala ha eba puisano e ne tla e ba jwalo, puisano e ne sa tlo ba siyo, e ne tla ba phanano ya monyenyetsi fela. Ko hantle puisano e ne tlo ba siyo, e ne tlo ba phanano ya monyenyetsi fela. Ke a pheta re etsa setshwantsho monahanong wa hao ha ene eba re ka kwetlisa menahano ya rona hore e phethahale ka ho buisana. Jwale re ntho e sa tlalang e ne tla ba teng, ne tla etsahala ha ene ba puisano e ba jwalo. Hona ho bolela puisano ne sa tlo ba, e ne tlo ba siyo. Puisano e ne e tlo ba siyo, e ne tla ba phanano ya menyenyetsi fela. Ne re sa tlo buisana, ne tlo ba ho fetisa monyenyetsi fela hobane re a tshwana. Jwale na di-computer di a buisana jwalo ka se re boletse di-computer ke mohlala fela wa ho kopiletsana. Ha di nahane, ha di na maikutlo, ke mohlala o phethahetseng. Ha ene ba re jwalo ka di-computer ehlile ko bolela ne re tlo fanana molaetsa o tlosa ona ho fetisetsa ho enwa ka tsela eno ya bophetheho fela. Jwale re ha o jwalo ho latela Jacques Derrida. Ha eba lefatshe mona menahano e ne e kopane mmoho, puisano ne sa hlokahale, ne tla be sa hlokahale ho hang. Empa ha se nepo jwalo ka ha ho hlaloswa videong ena. Hothwe ho tsitlallela ho buisana ho bolela re a tseba ha re tshwane ka menahano. E mong le e mong ke molata, ke osele, ke other, ke hosele ho motho e mong. Ka ho buisana ho fapana le ho nyenyeletsana, re batla ho hlola karohano e leng osele, separation, le osele, otherness. Re batla ho hlola osele le karohano, re batla ho hlola separation le otherness ka ho buisana. Ho fapana le ho nyenyeletsana, re batla ho hlola karohano le osele. Hantlentle ha ene eba re ne re sa arohana, ho ne ho se thuso ya ho buisana. Ha ne re sa arohana re le ntho e tshwanang, no se thuso ya ho buisana. E le repeatability makes communication possible, but perfect repeatability destroys the meaning of the concept altogether. Ke ka moo ka Senyesemane bolelwang ka teng. Ho pheteha ke tlhokahalo ka hare ho puisano, empa ho phetheha ho phethahetseng e leng hona hore ho perfect, ho thula thaba e le mona mo re reng ke aporia, ho thula thaba. Hoba jwale re a tshwana, ha re tshwana ha ho hlokahale re buisane. Hape le karohano e etsa hore re buisane, le teng ha re arohane ka ho phethahala, ha puisano ha ena ho etsahala. Ke sona se hlaloswang ka aporia le total disclosure. Jwale ha re shebe tlhaloso ya puisano ka economic, mane re buile ka economic. Jwale hona tjena re bua ka tlhaloso ya puisano ka economic, le ho thula thaba ho bitswang bophetheho kapa mokwallo. E le hore ntse re tlo etsa ho tshwanang fela hona tjena ha re tla re sheba ka tsela ya economic, re se re etsa ka tsela e sa tshwaneng, opposite, e leng uneconomic.
fela ntse re sheba yona puisano. Jwale re tlo e sheba ka tlhaloso ka economic le ho thula thabo bitswa mo phetho kapa mokwallo. Tsona tsena tse re qetang ho bua ka tsona ka Senyesemane ke the economic definition of communication and the aporia of infinity. Kapa re kare the economic definition of communication kapa re communication as general economy. Communication as general economy and the aporia of infinity. Mane re ile re ka hodimo re itse definition of communication, communication as restricted economy ka hodimo. Hona tjena re bua ka communication as general economy. Ka mang ke restricted ra tseba ntho e restrict hona le melawana ya kginwa. Jwale mona re ho buleile re ho jwalo. Jwale motho a ka re ha se re kena ditabeng tsena boemo bo hlokahalang haholo puisano ha se phetako. Jwalo ka ho boletse ka hodimo hore repeatability ya hlokahala, hape re ka bua re ha se phetako, not repeatability, empa ke karohano kapa ho se le separation or otherness. Hobane ka bobedi phetako le repeatability le karohano kapa ho se le separation or otherness di lokela ho ba teng puisanong. Empa haeba ho tshwanela ho be le karohano sethathong, ho ke haeba le puisano e lokileng e phethahetseng. Jwale phetako le repetition e tla dula e fumana tjakonyana monahanong wa motho e mong o sele, mme ho ha se phetako kapa ho kopitsa. E le ho sena se bolelang hore ihle karohano ka ba ha o nna e le hore taba tsa hloho ya hao di fihla di re qobatsa ebile di tswa le mona ke di ntshitse ha ke di nke. Ke sona se bolelwang ka lentswe le hlakihlakileng. Ha re motho a le mong, ntho tseo di buang ha se tsaka, ke tsa hloho ya hao. Jwale ha re kene he re shebe monyenyetsi ntse re bua ka communication as general. Re itse molaetsa o tla dula o sa phetakwe, o le unrepeatable, hobane seo o leng sona le kamohelo ya ona monahanong wa motho sele o fihla o kena moo monahano o nang le mokgwa wa ona o ikgethang wa ho iponela lefatshe. O fihla o kena moo motho e mo santse monahano o mo so ntse o ikule ka tsela eo leng ka yona jwalo ka tlholo ya rona ho le jwalo. Ho feta moo kwatipa ka nngwe e amana le dikwatipa tse ding ka moelelo wa na ke ho kae moo molaetsa o fihlelang kapa o fetisetswang teng. Ye nngwe ke yona taba eno yana o bua le mang, ke mang, ke context mang enwa o fetisetsa molaetsa ho yena. Ka hoo ha molaetsa o ka utlwisiswang ho fihlela o thula thaba bophetheho, ka hoo ha ho molaetsa o ka utlwisiswang ho fihlela o thula bophetheho, e leng mane mo re itseng ka ha o nna ha ke wena. Melaetsa ena e fihla ho motho a sa ntse a inahanela, ka hoo ha hona molaetsa o tla fihlela bophetheho. Ha di nke taba tsena, ha e nke tabeng, ka hoo ke wa ba wa fihlela bophetheho. Ka lebaka lena, ho ya ka Jacques Derrida, molaetsa kaofela ke o sele, ko molaetsa ke otherness ho motho e mong. Eno ha o bua taba tse seng nna ke tsa hae, mme o ke ya nahanwa le ho phetwa kaofela ke mmui kapa mmuiso. Molaetsa ona ka ho fihla ho motho ela o selehlile ke wa phethala ka wa fumana seno se lebeletsweng bophetheho ka ho motho ena o sele ya sa ntse a ena le ditaba tsa hloho ya hae. Jwale hona ko bolela Jacques Derrida o re a bapala ha re bolela phetako ya etsahala.
ntse re dintho di a pheteha ka hare monahano wa motho e mong fela re ntse re bona re kgopshwa ke yona phetako ha se ntho e etsahala hobane ditaba tsena di ya mothong e mong motho o sele phetako ho bolela mona ha e etsahale. Ha re shebe Mmui re tlohelle molaetsa re fetele ho Mmusenda. Jwalo ka Mmui seo ke tsebang hantle se a etsahala ke molaetsa wa ka ho phetakwe e le ho mokgwaritso kapa motekeno signature ya ka. Molaetsa wa ka kapa mokgwaritso motekeno wa ka ha o phetehe ha o kopitsehe. Ka Senyesemane ho thwe the unrepeatability of my signature, unrepeatability ha o phetehe mokgwaritso ona wa ka, motekeno wa ka, molaetsa wa ka ha ke a tseba ha o phetehe. Menahano ya ka, mekgwa ya ka ya ho phela jwalo ke tsa ka ke le mong kapa ditaba tsa hlooho ya ka ha se tsa hlooho ya hao. Mokgwaritso kapa motekeno wa ka ke ketsahalo, ke event, re nkele ntho e etsahalang mane ha e etsahale ka wena. Ha o ya ka kopitsang ka nepo a nkutlwisisa hantle, ha o ya ka kopitsang ka nepo a nkutlwisisa hantle. Jwale e leng yes ya pele ya ka ha se tshepiso ya ho phetaka mane re itse ke tshepiso ka hodimo ka ho restricted economy. Mona ho general economy yena ke tshepiso eo ke re ke tseba hantle ntse sa nkutlwe. Ke a tseba ntso utlwa hobane tsebe e utlwa ha o nkutlwisisi. Ke a tseba molaetsa ona wa ka ha o phetehe ka ho wena ka mono e le hore ha se tshepiso ya ho phetaka. Ke a tshepisa ha o phetehe. Mona ha rena tumelo e reng motjha o hantle. We are not assuming that the medium is transparent, not distorting. E le hore re ra utlwa hona le ntho e etsahalang, re tseba hantle ha ntle. Jwale ha re shebe Mmuiswa ntse re sheba tlhaloso ena ya puisano ka an economic e leng general economy. Ha ke toloka e le mokgwaritso kapa motekeno my signature nkeke ka bua ya bobedi ya ho hlokomela, nkeke ka kopitsa ka toloka ka fetolelo kapa ka utlwisa seo se buang. Seo nka se etsang ke ho amohela mokgwaritso motekeno e le molaetsa wa hao. Ho ko tsebang ke hore ke tseba hantle, ke a hlokomela ya ka ya bobedi ke hore ke a hlokomela, nkeke ka kopitsa, nkeke ka toloka, nkeke ka fetolela, nkeke ka utlwisisa seo se buang. Ke tseba hantle mona ha hona ditoloko kapa mmuiswa, empa hona le dibui kapa bangodi fela e le hore ke batho ba tsebang haholo ha se re etsa mohlala. Hona le batho bao mohlala, batho ba bang ba ileng ba ntuta mohlala jwalo ka distinguished professor Bert Olivia University eno ya Nelson Mandela ka nako eno ne bitswa Nelson Mandela Metropolitan University, hona jwale e bitswa Nelson Mandela University. O ne ya ruta mo le ha se ya le phomolong distinguished professor Bert Olivia. Ha ne a nthuta jwalo ka yena thuto yona ena hwa ka ke ho kopitsa ha bua ehlile o mphahametse ho hwa ka ke ho amohela fela. Ha hona ntho e ke tlo e fetola, ha hona ntho e ke tla e re. Hwa ka ke hore ke a tseba nkeke ka fetola seo molaetsa o leng sona. Hwa ka ke ho kopitsa o le jwalo fela. Jwale ha re shebe ditsheho e ntse e le tsa monghadi le laughter of the mastery, laughter of the mastery e le ditsheho tsa Mmui ka mokgwa wa an economic wa puisano. Mmui o na le matla ohle a mangata ho mohopolo wa Mmuiswa e leng tlhaloso ya na Mmuiswa ke o nyamelang.
le hore mmui o na le matla ohle ha na motsoto le hore na o tlo bua le moya gore o fetisa molaetsa ha se taba ya bona kwa tipa tsa bona menahano ya bona na e holetse ho kae ba nana ka tsela efeng molaetsa o fetisa jwalo ka ke le ka etsa kopo le mona kare ke kopa tshwarelo bana ke tlo sebedisa discourse ya university wa utlwa ha utlwisisi ke fetisa molaetsa ke seo se bolelwang e le ditsheo tsa monghadi left out the master ka mokgwa wa an economic mmuna le matla ohle a mangata ho mohopolo wa mmuiswa o nyamelang mona mmui o nka mokgwaritso kapa motekeno mongolo wa hae e le ya pele ya hae ke e bolelang sehlohlolo le bophetheho mme ha hona sebaka sa ho hong jwalo ka mongolo wa e mong ho tlatsetsa ha ho hotjha ho eketsa ya batlang ho tla ba kapa ya batlang ho tla ka ho hong o lokela ho tla ka ha hae ho sele lo mona ha o eketswa ho etsweng ha eba motho a batla ho tla ka ho hong o tla ka ho hong e leng wa hae ha ile molaetsa ona o ka tsela yona eno ke tsona tseo ho buang ka ditsheo tsa monghadi wa ithalela o tseba haholo wa tjho ke yo fa batho bana ka tsela ena ntho e leng ka teng ha ba sa utlwe a tshile mothweng mohopolo wa mmuiswa o a nyamela ha se taba na mmuiswa o tla utlwa o hlophile molaetsa wa ho fetisa jwale ha re shebe ho thula thaba re sheba ona tlasa an economic e leng aphoria re sheba ho thula thaba ona aphoria mona ho bonolo he o hlokomela na boemo ba ho sele e leng otherness ka ho se phetapheti e leng unrepeatability na bo etsa puisano e be thata jwang ka ho tlosa mmuiswa eradicating the receiver se re bone jwalo ka qeta ho bolela ka ditsheo mona re tlosa mmuiswa eno ho fetisa molaetsa ha se taba na o tla etsalang ka ya ne molaetsa o yang ho yena hape boemo ba karohano bo hlokahalang puisano bo ke ba e ba teng hantle o sele e leng otherness e etsa puisano e be teng o sele le otherness e etsa puisano e be teng empa ha e fihliswa boemong ba bophetheho ha o etswa puisano e phethahale e be perfect e etsa puisano e be siyo hobane ke mane mo ritseng ha o phethahetse re kopiletsana fela re jwalo ka di-computer ha re etsa setshwantsho nakong eo re reng re le batho re ka kodisa menahano ya rona e tshwane e phethahale e be same ha re ho tlabe lo senya puisano ba re tlo buisana re tlo nyenyeletsana fela jwalo ka di-computer ga ba botsa re na di-computer di a buisana ha di buisana ena e fetisetsa molaetsa ho mong jwale ha re tobane le ho thula thaba tje re a pele jwang e le mane mo hlile nyepotso e reng ha e ne ba jwale re o sele e etsa puisano e be teng empa le yona ha re e tlosa jwalo ka mona re motho enwa mmui ha ana motsoto le mmuiswa ehlile wa motlosa wa ikutisa molaetsa re a tseba hore molaetsa ona ha wa fitlela batho motho eno hobane eno ha ana tsa o itse ehlile ha ke na motsoto le motho e isa molaetsa ho yena wa ka ke o fitisa molaetsa a theka mane re motsoto o teng ke hore re batla re tshwane jwale teng ha re etsa tshwano re tlo ba jwalo ka di-computer ha re etsa re tshwane sameness ehlile ho lokela molaetsa o phethe re tshwane ho lokela ho be jwalo le teng a bo isa bophethong o senya puisano hape ka mona ka an economic le teng re ha re tlosa sameness yane molaetsa re tseba ha o phethe re motho sele re otherness re arohane le teng re e senya puisano fela ka bobedi repeatability le unrepeatability di lokela ho ba teng puisanong molaetsa o phethe hape molaetsa o fihla moo motho e mo le yena inahanelang e le motho e mong sele unrepeatability jwale ha re shebe tlhaloso ya puisano ka boemo ba ho ba dipakeng tlhaloso ya puisano
ka boemo ba dipaki le paradox, the aporia of paradox or dilemma in the definition of communication. Ntse re tswela pele. Ha re shebe re economic le uneconomic di hlokahala haholo puisanong. Le ha o le jwalo, ha di mmoho, ha di nyalane, empa di a lwantshana, di a sututsana. Ho kgetha e nngwe ya tsona ho senya puisano. Ha o kgetha phetako, o lahla osele, o lahlela boemo ba puisano kwana, bo a lahleha. Ha o kgetha karohano, o lahla phetako, ho lahleha boemo ba puisano. Ka lebaka lena, o keke wa kgetha letho, le teng o keke wa seke wa kgetha letho, o tla sala o le ntlha pedi. O ka kgetha lefapha le le leng la puisano, empa o tla sala o tla etsa ntle le ho itshwaya phoso. Hape e ntse e se ho ya ho ile, fela o ntse o tseba hore o kenana le lefapha le leng. Re a pheta re o sala o le ntlha pedi. O ka kgetha lefapha le le leng la puisano, empa o tla etsa ntle le ho itshwaya phoso. Hape e se ho ya ho ile, fela o ntse o tseba hore o kenana le lefapha le leng. Hona ke boikarabello. Ha o kgetho e salang e sa kgethwa, o lokela ho kgetha ka bobedi, o lokisa ka mona, o lokisa ka mane. Ke mohlala o motho enwa o thweng Jacques Derrida le Foucault, Lyotard, Lacan le ba bang hangata ba tsepame hona ho duma ntlha pedi tjena, hore o lokela o di etse di le pedi, both. Ke ka ho batho bane ba modernity e ileng ya qabjwa kapa ya tla ka Descartes sejwalejwale, bona botho ba sebedisa logic ya ena kapa yane, e leng either/or logic. Lebaka la bona le tsamaya jwalo, o ba monna kapa o ba mosadi. Bana ba ho thweng ehlile ba fihlile ba nyakurela eno, ba re motho complex, o rarahane. Ke hona mo re fumanang na Derrida do re mo bolela ke mong wa di-post structuralist, ba sebedisang logic ya both ka bobedi, ena le yane, ena le ena, e seng ena kapa. Ha ba tsamaye ka kapa, ba re ena le ena ka bobedi ba tsona ha mmoho. Hobane motho o rarahane, le hore bana ha mane re monna kapa mosadi, mona ba re o monna hape o mosadi, both o monna le mosadi mona moo teng. Jwale ha re shebe ditsheho, ka ditsheho tsena di ntlha pedi ha se tsa monghadi, ke ditsheho tsa mpho. Ditsheho tsena ha se tsa monghadi, ke tsa mpho. Mona ke elellwa seo ke nehelaneng ka sona e le mongolo, e leng text. Se ka phenywa kapa sa phenngwa, se ke faneng ka sona, molaetsa wa ka o ka phenywa kapa wa phenngwa. Sengolwa sena sa ka se ka komelwa, ke ya se utlwisisang le ya sa se utlwisising ho hang. Ka ho etsa jwalo, ke butse monyako wa ho fetolwa, e bang ke ka phetapheto ho fihla sehlohlolong sa yona, kapa ho ba dipakeng le ho pheta fela ka tsela e fapaneng, e leng repeating differently. Jwale re a bona na puisano e lahleha jwang ha e tloswa ka monyenyetsi, ha boemo ba ho sele bo sa natswe. Re a elellwa hore ha re sa natse ho sele, re a se nna molaetsa ke ho fetisa, re senya puisano. Jwale potso e tla re na motho a ka botsa re na ditholwana ke dife? Ke a leboha weso. Ka bokgutshwane thuto ena ya rona ehlile e fella mona, potso e re na ditholwana ke dife?
ska lebala ho subscribe ha e bale